Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya namuntlha ni mi khomele update ya event ya le Phalaborwa Lulekan Stadium. Ka siku ra tolo ra ti 28 October hi fike hi vona Ben Mayengani a fika posta ka Instagram ya yena a fika kombisa ku hayi na yena se i rhambiwile. Hi ku initial tanihileswi ni nga swona ka posta leyi yo sungula a nga rhambiwanga. Mona but sweswi hi vona se a rhambiwile. Loyi wa mina ni ku swi vula ku se yo tweriwa. The reason ni ku yo tweriwa is because ka ti-event letin'wana leti nga endliwa kulukumba na to a nga ri ku rhambiweni ku ri Ben Mayengani is very very big eka Vatsonga ma vona. So hayi va yi twerini ku yi ta yi ri kona le Phalaborwa le. I'm not sure if video leyi ni nga yi endla yi nga va even na direct impact na hi ku already before Ben Mayengani a posta this or va confirm swa vona already a yi kume 3,000 views. That's a lot of views. No one can complain la and the show a swi onhela ANC, which means 3,000 wa vanhu if a va tsakela ku va va vhotela ANC a va nga ta yi vhotela because va swi vona ku yini hlawuhlawu. But sweswi hi nga va loko a yi se i rhambiwile Ben Mayengani the president i ta a va ri kona le Phalaborwa, which is a good image for ANC. Yeah, mhaka ya kahle mi ta vula ku mhaka ya kahle va tlhela va add another person here, Master KJ. Hayi yona yi ta yi sukeni but of course most people va ta va lava ku vona lava nga la henhla henhla. Loko ku ri a mi nga ze mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.